سرکتان TRT کردی سلاو و ریز بینرین عزیز و هیجان بخیراتن برنامه دویا هفته سبها و روزا و دویا هفته بخیر و خوشی به شاهی و جوشی به شخوا امجبو دویا هفته خوشتر و باشتر در باس به پیش پریومده و که هر جار پیش ام سپاسیا خو ورکسل خوای هیجاب کن سترامبیج زلال یلر مالاتا واس عاد خوش یلک سپاس کن موزیکشن ما علی اکبر ارگون علی جان کوچر سایم ارتن مالاوا و دست و دلوا صابه و هر بیجیم بله بینن عزیز دوی برنامه ده هر هفته مسر رنگین جیانی لسر مجرد دناو جیانا مدد سکنه مجرد ما ایرو ده ادبیات و کردی ده آنتولوژی ایرو امی لسر وی بسکنه و باخفن ده میوانی من گل قدر بلن و هیجان ها لگل منه به دستوریا وازی بزرم میوانی خو اکادمیسیان و نویسکار بریز پروفسور دکتر بریز نسیم سönmez ماموستا سرچاوا سرسرات مالا و آوا سرچاوی و سرگلام به باشن انشالله ماموستا الحمدلله اون چوار سلامت انشالله هر بیجن بادنوان باشتر بون کیف خوشتر بون امجلک ممنون بو مالا و آوا ماموستا پیشیت بناسن خابدن ناس کرین کرم کن باشه که عبدالله از به اصل خوش باجار ارزورم نافچه تکمان گند آلتونانم من دکترا خواه ارزورم قداند و از سال 2014 دا لزانینگه وان یوزنجی لی د انستitüya زمان زندی د بشا زمان چندا کردی دا وکی ماموسته زمان کردی من دست بکار کر 2019 دا از بشا کردی دا بوم دوچند پیلیا دوچندی مگرد و هر وها 2025 دا جی د بشا کردی دا دیسان پیلیا پروفسوری گرد از نهایت خدمت زمان کردی دا می لوانه د بشا کردی دا بس حتی وقتش مالا و آوا دی وقت و زیده بکس سری من مصابه ایمین آواجی خودت مالا و تعالی آوا بکه منهر هبن و مهوانا میدنی نویسکار بریز روزبین özkan ماموستی سرچاوا سرا گلک سپاس کم مالی آوا و باشن انشالله الحمدلله همجی باشه گلک سپاس کم به تایبتی کو نویسکاره کی جن کو هات لور از زیده تر کیف خوش بون ناو جوا کامت مخابن ابنه کی مهجمرا جن نویسکار کیمه و از هیویدارم یه وقت اونج زیده بن همش بو زمان همش بو ادبیات کردی ام بکرتاسی واجی بناسن ماموستا گلک سپاس کم از جا اصل خو موش نافچه گمگم ما ناوی گنده مجرندالیه جبرت از هر تم دبیم گمگم دبین تو چما ناوی گند ناویجی از ناوی گنده خوش بیجم رندالیا ما مالباتا ما وک مالباتا سیدات ناسین لیجبر کاری باوی منی ملاتی از لوانی مزم بوم 2005 پیوشی از دست بر نفسکاری مکر و اوسا دنویسیم yani. ساعتا خوش هیویدارم جور شوندا ونی زیده تر برهما بنویسن İnşallah. و خوینیر تاجی و بگیجن برهمه تینو مالا و آبم ماموستا گر کو ام حاضر بون ام دست به مجرب خو بکن هدیه کرم کن بله پیشی از بی بیجم کو برهمه نسیم سönmez دویسینه کی جانم ماموستا مالا و آوا به دستور آوا از نشانی تماشاگر مبدم کرم کن برهم ama یکم یا اول کو تنویس یا اول اول من نویسنده اوا به Türkiye mi nویسنده یک Portekizce kim tane bir Türkiye heyem karşılaştırmalı hitabet yani ber avurt kırna hitabet edi serdama cahiliye edi serdama sedrul İslam'e da ber avurt kırıye her vaha Portugamına duyem ilmahala Şafii bu Kurdi men nویسنده و پشترا فقه شافعی اوج به کردی من نویسنده یعنی گلک مجارت ده هنم و هر وها لسر دیوان شیخ مشرف خنوکی خدای تعالی رحمه خاله که دنا و شان سیده را درکتیه من لسر وی وکولینه کی کریه هم اما بیجن متناوی دایه و هر وها گلک شیرووجی لسر کارو خبات میکرنه و هر وها دیسان دیوان سیدای ملا نور الله گودشکی به اصل خواهش تطوانه یم لسر دیوان اویج کارو خبات کریه متناوی تبو شیرووی اوی مدای چکرنه و دیوان امام شافعی جا عربی ورگراندی زمان کردی مکه کو و هر داویجی اف پرتوگا موکه دو برگ کردی نوس سال 2025 da derketiye devi Portekiz'de me jinenigariya 365 نویسکارن کو برهم وان به کردی هنه نویسینه تیدا ساعتا وقفش ماموستا خوشتر مالا و آوا بم و اوا yani beguman kedeke gelek mezine
هم جبو يعني كسياتهم جبو زمان كردي براستيجي خبطك قال لك باشا ومالا وسع طوقاش آواتر بزفلن روجنا خانمي ببورن روج بین روج بين خانم ببورن نيجرا خلتي چيد و برهمين روج بين اسكان نويسنه کی جانن اوی چند برهم نویس gelek spas kım yekem car mı edebiyata zaroka despekir pırtukamna yekemin zarokên heskife boy zaroka çirok bu duyamin pırtukamın bernave sterken behişti ew jî dîsa weşanxane nûbihar e min pirani sterken behişti lêkolîneke oliye yan dîniye berham amna sêyemîn bi navê Qenewîç ew jî çîrok bû dîsa çîrok boy mezinan ya çeramîn jî dîsa serê bajarê çîrokek ew jî boy zaroka dehev bajarê Kurdan wek bi devkî ji boy wek çîrok me nivîsandiye daya nasînê û berhema ya herî dawî jî min ew tenê anî din ba mitune bûn antolojiya nivîskarê jinên Kurd ê ku bi giştî nivîsên Kurdî nivîsandine nivîskarê jin ê Kurdî nivîsandine bi giştî du sed û dazde du sed û sêzde nav tê de hene û hemû welatên Kurdan de بله اون همو جنن ماشاءالله همو جنن، یه antolojiye وده جذبوار میسکاس چند کسی سیسد و شست و پنج کسین کو برهمه وان به کردی هنه بله بله ما مست افقا کسنه اللي مخاب من جواك چما وانا ناسناکه که عبدالله براستی او قدر ام کردانه ام زیدتر جیانا وان دا قیمت نادنه مزنه خواب مخابن بلکی مروف سدم وان تشتان دسه خالان دا دکاره شیرو بکه خالا یکم اوه کو ام دزانن هر دم ولات کردان بوی شانوی شر و پفچونان بوی قادا شر و پفچونان و ام دزانن شر دولت عثمانیان شر صفویان و هر وها شر عربان و ام بین بیزانسیان هر دم دولت کردان دا بویه و که جناب واجی باش دزانه شر و پفچون انجام آوی دا چه هیه ویران کرن هیه مالتالان کرن هیه مرن هیه کوچبری هیه فقیری هیه بلنگازی هیه ایجار دوان شر و پفچون دا امدزانن دناوا کردان دا زیدتر وکی همه بیشن پرتوخانه مدرسه کردان و مزگفتین کردان بونه ادام او شر و پفچون چه بونه مزگفت هاتنه تالان کرن مدرسه هاتنه تالان کرن او دست خطین کو هنه و اوجی هاتنه وندا کرن و شوتاندن بلکه خالا یکم رود کارویانه بیجه و هر وها خالا دویم جی دناوا کردان کمنا شوپیه که اساتونی نه دل نظمیه گله که مزنه یه عالم کردان سیداین کردان نخواستن جیان نامه یا خواه بنویسن هر وها دناوا کردان دا جی کمنا شوپیه که اسات چه نبیه که ام جیننیگاریه عالم و زانای خواه بنویسن و به نفشین خواهی پیشروجه را بدن نساندن او چه نبیه و آسه یم جیم هنه هاتنه نویساندن اند پرتوخانه سیداین مدا انج مالی هنه کسان دا او برهمین دستخط و هاتنه وشارتن و دما کو ام جوان دخازن ام بینی که کوچ کرم آخوان برهمین مالا و ده هنه بدن ما ام لسر بخبتن تیگ خدمت زمان کردی و زمان دنیای مخابن نخازن وان برهمان بدنمه به وسیله یا به برنامه اگر دستور و از خازن بانگوازی کی لملت ما بکم او کسی کو دمال وان دا دستخطین کردی هنه درباره نویسکار کردان دا انجی درباره برهم وان دا برای کرم آخوان بگینن اهل وان یعنی بگینن اکادمیسیانان لیکولینران زانایان برای سر بخبتن برای او خزینه یا ما د کنجین تاری دا نمینه در که سر دکی هر وا پروبلمه که میدنه جایه که عبدالله بکرتاسی از بیجم دست خط ما هنکین وان هاتنه دزین چه هاتنه دزین مثلا بین روجلات ناسان ام دبیجین یا اورینتالیست اورینتالیستان هاتنه گرتنه برنه چونه آوروپایی آن برنه چونه امریکا آن برنه چونه جیدنن خبر همه جوان تونینه تشتکی دنیجیم د پرتوخانه ولات متریکه دا گلک دستخطین کردی هنه مخابن
لسر ناوین کردی نهاتنه قید کرن بله. ام فارسی گوتنه انجی و عربی گوتنه و که مینا که جناب ورا بیشن مثلا نهج الانام ملا خلی سیر تایی ام زان گله که برهمک بنابو دنگه لانقره د پرتوخانه ملی دا نسخه کیوی هیه دگاه چی پرتوخانه ملی توی دستخط دبینی سر قید کناوی نویساندن که برهم به زمان فارسی آتیه نویساندن یعنی بلکی به خلطی تشتیقات چه بونه بلکی به زانستی چه بونه اگر امکانه که صاحب امروف پروژه کی چه بی که پرتوخانه ترکیه دا پرتوخانه دستخطن یک نزدیک کان گلو دستخطین کردی چه نه چطور نمروف تصنیف آوام بکه از باور کمیش بونا خدمت کردی اوی کار گله که باش به ساعت تو خوش ما مسته براستی و گله خوش شروع فکر ایجا مگو نویسکارین کرد هنرمند کرد زیدن نای ناسین مخابن یا جناجی وی کم ترهی راسته ایجا مبی پرسیجی روز هر و هر روزبین خانم حقیقتا بله خدمت گله که باش کردی امی پیروز کرد دیزا بله ام قالا نویسکارا دکن و ام بجوک یا احمد خانی فقیه ترن و گله کیش زنن لی بله ناف جنادا یکی که مرف باش بزن به یعنی بلاو بیا نابو دنگوی زیدتنه اف برهمه جبوی گله گرینگه نکی ام قالا جناب کن دناف ادبیاتا کرده چخاجی گرتنه بله از سری دا بحثا محشرف خانمی بکم که تگوت ایکو بلاو نبویه تونه ناوی که هری زیده بلاو بویه و هری زیده برهم داره ده هر آلی ده محشرف خانم کردستانی او جیل هرما اردلان دا سر هیاما اردلان دا گلک نویساندنه و که جناب ماموسته گود مخابم برهم ویجی گلک کم گهشتنه روژامه دبیجن که دیرو که دا 20,000 بیت وی هبونه نوام 20,000 بیتان دا گلک کم گهشتنه حتی روژامه بس گهشتنه حتی ایرو اوی هم دیروکناس بویه محشرف خانم هم هلبست وان بویه و هم جی فقهی پرتوکی که فقهی نویسنده فقه شافعی نویسنده بله یکم جارک و یک جنکه د عالم اسلام ده فقه کی وصل نویسنده و به کردی نویسنده یعنی که عبدالعفن درباره مستوره ماه شرف خانم ده ایت خازم چند گوتنان لگوتنی روزبین خانم زیده بکم یا یکم اوه کوم د دیروکا کردان دا هاتیه تثبیت کرن یکم کسی کو تذکیره نویساندیه تذکیره واتای اوی چیه جیاننامه یا عالم و نویسکاران تیدا تی قید کرن او نویساندیه مخابن ایرو اواندای البرد سمتونینه هر وها د دیروکی دا هاتیه تثبیت کرن کو یکم کسی کو مستوره ماه شرف اف زانین یعنی اف هاتیه نویسانده لبلی وندایه بله وندایه و دیروک اردلان نویساندیه یعنی نوا جنن عالم دمرو دکاره بیجه جوان یک کسانه کو جی خانمه و دیروکناسه پرتوگه کل سر دیروکی نویساندیه هر وقت تشته گیدنش مثلا از حقیقتا روشبین خانمی پیروز دکم جبو جسارت آوی مثلا مستوره خانم چوی مدرسه آنده آنجی د جماعت کردان دا د جماعت عالم و زانایان دا رونشتیه بوان را لسر مسئله دینی لسر مسئله علمی اما بیجن فکر رامان آخوا گوتیه یا تشتی که قبول نکریه اعتراض کریه لعالمان لزانایان یعنی بیارگه گله گرینگه کجنه کره مدرسه به وان ماموسته مدرسه در رونی یعنی 100 ساله حجدان دا جیایه ها یعنی گله جیایه او دا انجام دا جیم به ناو شریعت نامه برهمه که نویساندیه یعنی جبو ام بینوه که علم حال لی به تایبتی جی مجاراوی لسر مجارین کو تکلیوان زیادتر بجنان را هیا نویساندیه حقیقتا تشتی گله که مهمه و روشبین خانم ایجی او کلیا مجاراوخه ام پیروز کن روشبین خانم گله باشم محشرف خانم وکی مگود به هر آوایی جی خدای پیش جبر کو evindar buya elbette evin nivîsandiye mesela kim kesene ku oldar bin u ister müjarek tenin nesek mi yani ne berfere biya rana ne berfere şwa jiber ku buka erdalani yani Portukhane ve gelek devlemen hebuya ya bave ve gelek devlemen buya dna buya Portukhana devlemen da çav ku mamoste gut de encama şehran da mıxabın gelek berhemi vici ve demi ve heyame az bavarım şereki girin ki hebuya mazın hebuya. Raste. Portukhana vanji mıxabın talandı be gelek Portukevi gelek berhemin vi ne hatine çap kırın vandadı be.
لان قريبا پیکراویجی ایرول سنن دجی هاتی çıkandın بله 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 يعني قالك كبقيمته بله. مقابل وقالك كل هيا ويجفشتت مخابن ما مستعملك ورن سر برهمته برهمه وعالم ادب وشاعر كردينوس بله اف برهم چوا دلی و دا زیل دا و چوا بریار دا ونی بی پرتوکی بنویسن چی رو کاوی بعد حاصل مصاب برسن مالا وابا برا والله أسا يعني مثلا المدرسة دا قبل ما دخلت دقوت الملاي جزيري فقيه إيران أحمد خاني كانت تشكرنا لكوجيانا تشي خواندنا بالتاني آقاين دفكي شفاهي البردسيمة هبون تشتكي البردسيمة ما دقوت چما دقوتن و دمي كسكي جياننامه يوان ننويسانده دما ازاتن بشا كردي من خيالك من وصهاب من قد ازي جياننامه يا بيوغرافيا عالم و اديب و شعار كردان بنويسم اي چونه جوخا چونه اي نه چونه قطنه 100 سال شوندا 200 سال شوندا او بيجن كسي وها نوا كردان ده هبونه و جيانه 2004 دا من اوا فکر هانا دمیجی خدا ام بیجم لواند او دلیمه دا زیل دا و 2019 دا ادیم بریار دا کو از ویان بنویسم گاوا من بریار دا که عبدالله من خواست از جیان نامه یا کی بنویسم من گوت او کسی کو از ناوی وان دخم برهم آخواه لازم هر کم برهمك وان بكردي هبه او هاتبه وشاندن يعني مثلا دوی وارده gelek برهم وان سالين داوية هاتن نویسین و تنه بأصل خواه جامعه کرده لتو خدمتك زمان كردي را نگریه من خواست از وانا ننویسین مخابر تنگاسکی gelek مزن بله او ناینه وان دا کرن او آن سر ناوی ترکی آن سر ناوی عربی سر ناوی فارسی هاتنه هاتنه قید کرن بله ادی از دست کتم ناوا و کولینان من لیتراتور دا برچاوه خواه و برهمین کو هاتنه نویساندن من او هانی دانی برچاوه خواه ادی من ناو تثبیت کرن بپرانی جی مثلا بیم جامعه که لگنده کی خواره ده حال خدا برهمه که نویساندیه تو آقایا کسی جه تونینه ام بیجن دیوانه که نویساندیه درفت یوتونه بونه بده چاپ کرنه اورد پرتوخانه دوا که حبسه دا مایه من کسی وسا و گرد جیان نامه واندا نویساندنه مثلا من ده دستور اوه ده پیشکوتنه داشت من گوتی از خازم لوی داره چند تشتامه بیجم مثلا اورینتالیسته که اوروپی درباره کردان دا وهاد بیجم برواجی روشا گشتیا کردان روشنبیرین بجاره ین خودی رامانین پیشکتی دناوا کردان دا نهندکن لی هایا جواکا کرد جگلک عالم و روشنبیرین خواه تونه yani ما خواست ما مستوی گوتنه میجی خان براستی که گاوا کو خواند از زنکی دلی میجی اشیا بله يعني ابقى شباب جميل كادو خيرات دايما لسر ادبيات سر زماني كردي ومخابن هاي مجيتنا ابجي كيماسيات جواكا ما مصبي يعني مجي خواست ام قيمتي بدنا وان ستيركن ادبيات اخويا عالمين خويم ديسان گوتنه که آپ موسى تحصیل سرم چیکر کو از وی برهمی بنویسینم او دما پیناسه خودکه که عبدالله وهاد بیجم ده بیجم رجائی زاده ارجمند اکرم تالوم دما قال جیانا خودکه جه جدایک بونا خو و مالا باو خو پیناسه دکه وهاد بیجم هرما مارمارای هرما هری مدنی یا ترکیه استانبول جی باجار هری خوش ای مارمارایه boğazı çi navçe heri xoş İstanbul'e Sarıyer tağa heri xoş İstanbul'e yeni mahalle tağa Sarıyer'e ya heri belinde u Kasra Recai Zade jî Kasra heri xoş a yeni mahalleye ez li wer hatime dünyayı kabibinin
çava penasaya xwadike Recaizade Ercüment Ekrem Talu û evha dibêjem helbet ew kurê Recaizade Ekrem bû. Musa Anter dema penasaya xwe dike keke Abdullah Weha dibêje. Dibêje welatê Kurdan herêma herî paştemayî ya Tirkiyeyê. Mêrdîn parêzgeha Kurdistanê ya herî paştemayî ye. Navçeya Mêrdînê ya ku herî zêde alozî têda heye Nisêbîn e. Stilîl nehiyeya herî feqîr an Nisêbînê ye. Ziving gundê Stiliyê yê herî paştemayî ye û li gor qeyda nüfusê ez di şikefta hejmara duyem avê gundê da hatime dünyayı. Yani kesi ku bu bir rengi hatine dünyayı icar berhem nivîsine zamanı Kurdî ra xizmet kirine boçe em kıymetê nedine wan û jiyana wana nenivîsinin. Bi destûra we ez dixwazim tiştekî dinê jî bibêjim li vê dere û belki ez dema wazêde negirim. Keremkin mamosta. Kurdîzade Ehmed Ramiz di sala 1970 da li Qahireyê mewlûda Mela Hüseyinê Bateyî çap dike. Di çapê da pêşgotinekî ji dinivîsê ji pêva diweşîne di pêşgotina xwe da wiha dibêje. Dibêje 6 milyon Kurd hene tabê wê demê. Acaba heta niha 6 insan rabûne qencîtî ku bo Kurdan kirine kella sümme kella û diyar dike û dibêje kesî mîna Melayê Cizîrî, kesî mîna Feqiyê Teyran, Alî Herîrî, Ehmedê Xanî, Melayê Bateyî bêxwedî mane û nehatine nivîsandin. Dîsan ew dibêje navê Muhammed Alî Sörekî di berhemên xwe da şerefnameya Şerefxanê Bidlîsî gavan werdigerîne Erebî ji bo ku Ereban bide nasandin dibêje ew xizmet Kurdan da gelek kes hene ku xizmeteke dûr û dirêj mezin ji İslamiyetê ra kirine lê mixabin li ser navê Kurdî nekirine beyanê bi Kurdî nenivîsandine ev berhemê wan li ser hesabê Kurdî nehatine qeydkirin. Li ser Ereban, Tirkan anî Farisan hatine qeydkirin û îro jî gelek kes nizanin ku ew xizmeta hanê Kurdan kiriye. Saeta xweş mala we rojmîn xalim namê li ser çîroka û antolojiya jinê Kurd jî bisenin lê belê pêşiya wî em stranek bira were gotin ev jinekî navber bidin mamosta Keremkin. Keremdar. دلم پر برینم که آفا گرتینه اسمره تچما برینم هر شان درد و کل دله
متمامی را گردلو یمان دلو یمان دلو یمان دلو یمان دلو یمان هی hele bala khoy bide dişanse mükçeke mükubare mı bebekte geli gundi cinar noj khara mezek me betere wa ezel keleka kya wa khoya gozal go geç nazik nazel rune bjar du kule dile kharab beje bira kewa mna gozal go geç nazik nazel rune bjar du kule dile mra صبح يا واري بخي اخي نزارين دلو يمان دلو يمان دلو يمان دلو يمان هي يمان ساعت توا خوش مالا واوا ماموستا از شواب بجن براستیس دنگ بیجی نسترانج بومن هلبت yani bizde Rojbin Khan yani işte gelek cüdaya deng beji vak dirok ikiye yani hem teda dirok heye hem çirok heye hem hüner heye çi beji teda Dengbeji destek edebiyat yeji. Beli yani hamus strana hasken li beli deng beji civi cüdaya prastici cüdaya beli Rojbin Khan mamari ser çiroka antolojiya zinin Kürt ev çava yani ev fikrat teda cibu çibu sedem yani jî çi bû pêwîst e tiştekî wiha çêkir. Çi bû pêwîst dema te bername dest pê kir te got jin kêm ne? Belê. Ne ku jin kêm in. Ya rastî jin kêm nînin. Belê lê belê em nizanin, civak nizanin mixabin. Ew e ku nayê nasînê wek têrkên bin ewran de mane me xwast ku em wê ewrê belav bikin. Saet tava û stêr derkevin ronî. Wekî cenabê te jî got gelek nayê nasînê ji ber wê yekî gelek sedem hene. Em dikarin gelek tişta bêjin ji ber ku jin xwazêde nedane nasînê an Kurdî pir zêde nayê xwendinê an jî em bêjin zaravayê cuda hene navbera Kurdan de ên başûr em nas nakin ên başûr me nas nakin û ji ber wan sedemana lê dema min dest bi lêkonîn kir ez bawer bûm ku jin hene. Ji ber ku jina Kurd herdem pêşeng bûye. Herdem tu tiştekî de xwe nedaye paş. Diwarê siyasetê de wisa bûye, diwarê aboriyê de wisa bûye, diwarê edebiyatê de wisa bûye. Te gava dinê got dengbêjî, destpêka dengbêjî dîsa jina Kurd e. Destpêka edebiyata zarokan dîsa jina Kurd e ji ber ku devkî. Berê zimanê devkî hebûye, edebiyatekî zevkî ya xurt hebûye. Ê devkî ku bi xwe helbest gotine ve gotine heta roja me îro wek nivîs hatiye. Bu xwe nenivîsandibin jî hinekan nivîsandine. Ber wan girtine. Ji ber wan girtine mesela îro jî gelek jinê Kurda hene ku wek helbest wek dengbêjî dibêjin lê bes nehatiye pênûsê. Mamoste Zahir Ertekin, Profesör Zahir Ertekin dema ku ev berhema min çap bû li min geriya bu Rojbin Xanim haya min jê hebiya min navek iştera bû gota. Go mamoste kerem ke dibe ku em çapa duyemîn da çê bikin got dayika min. Belê. Got helbestekî pir dirêj çêkiriye nenivîsandiye bi xwe bi devkî gotiye birayê wî çûye rehmet li ser birayê xwe wek lorînekî Min jî gotiye. vê bigota şînê me da yani Şînê me da belê. belê yani pîrek bi rastî jî yani wî gavê dibêjin yani ne ji ber kirin. Wî gavê ew mesela yekî çawa be camêrtiya wî mêrbûna wî qenciya wî başbirîn wî demê de te hişê wan û tiqê bêjî helbesteke 8 sale 2 sale vî ji ber ne dibêjin mamoste. Lorîkê zaroka jî wisa. Belê. Zarokê xwe hejînin landikên de wisa tiştê xweşik dibêjin ku ew jî mixabin roja me îro pir zêde nehatine weşandin lê em dixwazin ku ew jî hebin yanî. Hinek hevalê me hene divê em zarokê xwe re Kurdî dibêjin lê lorîka em nizanin. Halbuki di çanda me da heye yani. Gelek nivîskar hene mesela li vir berhemê de me got di sud û sêzde nivîskar hene eva ez dikarim bêjim projeya min a 10 salan bû bîra min de bû min got ez ê binivîsînim
ام پیدا لیکولینی خواهد کن شخواه وکی جناب تجزانه نه حسانه کم روژه کی دا بنویسینه تشته وها gelek zahmete. از کتم لیکولینی نه پیکان بکو از خواه بگیهنم همون نویسکاران وکی مگو زاراوات جدا بون ای باشور کچ مرا سورانی دشاندن من دشاند حواله که من ماموسته که دیار بکری ملای خودش راضی به او جمرا ود گراند لاتینیزه دکر شو ما هلبستن سورانی با اصل وان بشاندیه تنی ما لاتینیزه کریه بله. بس جیانا وان ما ورگراندیه کرمانچی یندنجی ام بیشن ارمنستانی هنه کرد هندزانن لکافکاسای هنه روجابای gelek bela vure. Bela vure. وسوتا ما خو جهان وانا بريا ايميلا بريا واتساب بريا ميديا جواكي بابا يكي بل نه اسطنبول الحمد لله ما بيغاني يعني Saat hava hoş bez Gelek kazım baskım. perseketen hiç person nava süt sezde kesve go. Beli. Yani nava onda ku çiroko heri balke şeri ku balava kişan ki jambum. या रास्ते गश्त जी पाल केशन जने खुदा हर एक चीरो के वे जुदा है बुन बस गेलक नाफ है ने को है ने दिले मेरो वाद सोजा ल türkiye az nave vana navejim jber को चीरो काना ना izani ne jmr ragotin malbata men nizane em dinvistinin Beli. malbat nizane dinvistinin len nave xwa juda kirne min evji nave vana jid leverden nivisandiye bes malbat vana hayvana jetune یک چیز باشور مثلا روش حلب چه هبو اوجی وقت پاشناوی دیاره Beli. بویارا حلب چه دا مالبات همو شهید کتنه او تکو تنمایه هنکی ناسو دوستی او برنه ایرانی هنزانن هنک جوان بله. کتا هاتو بونه ناو ما هنک تشبونه ایرانی او لور پرورده دبینه دبه ماموسته و باشیجی هلبستن به ایش هلبت جبرکو ایشک مزن دیه هلبستن بن ایش دنویسینه لیوکی دن آلیه سرکفتن ادا ایکو بالا مدکشینه مثلا gelek salim küçük de yani salim civan de vefat kırına le gelek nav berhem jmera hiçtine mesela Gecal İbrahim Xıdır ji Süleymaniye'ye çen hep romanın ve hene le bavarım 5 saliye xda falan vefat kırıye muhabbet Karaj Dağı yekci siyaset medare diroknase u gelek Türkiye ve زاروکا جی هیا یکم جن اکود بیجن رمان نویساندیه او جی سالا کووید دا هندستان و نخوشی دا چو رحمه خوده مزگین حسکو ای سال مخابن چو رحمه خوده من ناوی لبر نویساندو حتی مگوینه پرتوکه جی راشان جمره گو از نام نشانه بدمته تجمره پرتوکه که بشینه مخابن نبو قسمت او جی چو رحمته دیا جوان او جی گلک جمره بو آریکار مالا وی سد جرابه رحمه خوده لیبه مخابن پشتی پرتوک چاپ بو اوجی وفات کرد و هر وها گلنار علی اوجی لجه باشور بو جه دهو که اوجی پشتی که وفات بود دو حب رومانوی چاپ بو ساغیاوی دا جه 3-4 حب پرتکوی هلبست چاپ بون و هر وها فوزیه آدا بی یک جه کردین می زازا بو اوجی پشتی وفات آوی پرتکاوی چاپ بو وکی تگو بالکش ناوی Kurdistan Mukriyani. Hundan başna ve Mukriyani ji boy me Kurda, ji boy edebiyata Kurda, ji boy çapxana Kurda gelek giringe. Aşire gemnazının Kurdistan xanım gelek jimra bu harikar, gelek navên başûrê ew jimra got. Yek ew bû yek jî Gecal Ahmet ewana her duyan gelek navên başûrê jimra pêşniyar kirin. Kurdistan Mukriyani jimra digot Rojbê xanım got min ez gelek dewlemendim lê ne dewlemendiya pere. گو من پنجی زیاده تر بر هم نویساندنه مگو ما مستجوی بهتر دولمندیش با چه نه اقا خدمته که مازن او پروفسوره ناوجنه کردان دا کسی که هم بخونم به پروفسور و بر هم دا گلک پروفسورین مهنش خو الحمدلله او چی بویمه سربلندیه که مازنه yani çitek bağlamı kışan hende nivîskar hene hunermend hene Portugal dinvisin helbesta dinvisin yani em danasina vana baş nakin. Çima em nazê denayne nas. Tengasîk ciyek de yan xwînêrê da heye yan nivîskara da heye yan civaka me da heye. Yani ev xwe berhemên xweş, ev xwe berhemên em çawa nuaze hene lê belê haya civakê van tune. Mamoste yeke sedama herî mezin Kurdîn zêde nayê xwandinê. Mamoste gelek baş dizane. Yani ê zilama jî pir zêde nayê xwandinê mixabin. Mehmet Uzun piştî vefata wî me qedrê wî zan. Mixabin. Newsa. Mixabin. Ev tişta gelek navê me îro jî hene gelek nav hene wekî min got wekî stêrkên bin ewran dane. Jin jî taybet bêhtir nehatine nasîn. Weşanxane di wî warî da hinekî dibe ku kê masiya wan hebe.
دبه کو نویسکار بخواجی حتی نه خو نه دابه ناسینه وکی مگوت زارابات جدا بونه نه هاتنه ورگراندن مثلا گلک و پرتوکی دا دما من لیکولین کر مدید گلک رومان سورانی هنه خاطر ما بکار بیام بخوانتا مخابر نه هاتنه ورگراندن گلک هلبسوان هنه گلک چیروک بیش هنه گلک سر ادبیات زاروکا خبات هنه مخابر ام نکارم بخوینن yani ev ciddi saki masiyamaya da buna zarabayan net ki masiye rasti devlemendiye zamane le mukhaben jiberku em fer ne bu ne ev ciddi masiyamaya yani dve em fer bibin يعني الفرداج الفابيك وجدا من الياملات وانا هو قال لك زحمه يعني دباكو او اللاتينيزه بما مستديزه معرف دكاره واستدي حفتي حيشتي فهمك بلش ما كورمانجي باش بلي ام فهم دكين انا قالك فهمت قال لي بالك او النبي ساندني ده تنغاسي تشيد مخابر بل ساعتها خوش ما مسته بله ابناوي كوردينيوس بله اف كدريها بتشوا فينا بدان براستی کیک عبدالله حتى چه معنیجی يعني كوردينيوس بر وقت اورديناريوس چیه yani من خواست از نابه که اصال برهم خواه بکم برا کرتیا ناوروکا وی بیم مد دسپیکا برنامه داش گوت من دما بریار دا از بنویسم مگوت او کسی که به اصلی خواه کردن لی تو برهمه که به کردی ننویساندنه از جیان نامه یوان نخمه نوا برهمه خواه مجی وصا گوت ما مصر بله جبوکو کرد ناوی ملته نوسی ام به کرمانجی دبیجین نویسیتی لی سوران دبیجین نوس yani او کسی بله او کسی کو به کردی نویسینه بر همه وان به کردی هنه من خواست از وی ناوی لی بکم لی از باور دکم دی خواهد جرون نشت گلک باش اجاره که عبدالله دمام دست پیکر تابی لازمه از ناوی چند کسامه بیجم من دست پیکر دا مگود از حول بدم جی تواهی زاراواین کردی عالم و ادیبان بگرم yani از جدایی نکم نابرا کرمانجی سورانی لوری گورانی انزازاکی من هانی هات بلاو که کی نویساند به سورانی به زازاکی و به کرمانجی من لسر مدیا جواکی بلاو کر مش تواهی و شاخانی کو از دزانم من جوان راشان من اروپای راشان جی کافکاسیای راشان جی روجلات راشان جی باشور راشان روج آوا راشان بله مگود işte ki اوا هي و نجمه ربنا آلیکار جی کردن روجلات عبدالکریم سروش مالاوی هزار جاری آوا و گلک شمرا ناو شاندن جیان نامه وان شاندن کردن خراسانی کردن روجلات جمرا شاندن هر وها تیمور خلیل مالا هزار جاری آوا به اسپیراکتن تکلیه اجبون دربار کردن ارمنستان گرجستان قفقاسیای و جمهوریت ترکان لورد خبرتن جیان دکن جیان نامه و جمرا شاند هر وها نسرین روشکان keçe mele İsmet Kılıç Arslanê Xwedê rehme xwe li bavê bike bavê dostekî min gelekî bi qîmet bû min ji wê alîkarî xwest her wiha wî jî alîkariyekê baş da min û ji dîsan ji başûr Tehsîn İbrahîm Doskî gelekî ji min re bû alîkar Museddeq Tovî gelek ji min re bû alîkar her wiha li Bakur Xalid Sadînî mala wî hezar carî ava be ew jî ji min re bû alîkar bi vî rengî êdî me nav tespît kirin û me nivîsandin. Dema me dest bi nivîsê xwe kirin kek Abdullah min got lazim e taybetiyeke berhema min ji van berhemê ku hatinin nivîsandin hebe. Yani min nexwest ew kesên ku zêde navdarin têne naskirin em navê wan têxine berhemê. Me got em digel navê wan ew kesê ku ne nasyarin nayîne naskirin em wana ji têxine navê. Dema min ev biryara da min di gava yekem da jiyannameya wan nivîsand. Gava duyem da jî min berhemê wan nirxand. Yani min tenê negot mesela Rojbîn xanim
ev berhem nivîsandiye. Peki xwest ez bibêjim birane xwînerê min bizanibin kanên Rojbîn xanim di vî berhema xwe de çi nivîsandiye? Behsa çi kiriye? Em bibêjin çi naftê de hene an jî eger ku nezm be çi cure nezm nivîsandiye? Eger ku hatibe çapkirin cara yekem di kîjan dîrokê de li ku derê hatiye çapkirin li ser xebat hatine kirin ne hatine kirin kêm zêde min ew nivîsan cardin min xwe nespêran yek çavkanî yekî tenê heta nîş destê min hat çend çavkanî hebûn ku ez xwe bigînimî min xwe gihand wan bi wî rengî çavkanî nivîsan û di encama em bên biyografiya kî di nivîskar da jî min ew çavkaniyê ku jê sûd wergirtine an jî li ser wî xebat hatine kirin min yek bi yek navê wan nivîsan da û di cilda duyem da jî di encamê de min lîsta çavkaniyan da nîzîka 60 çavkaniyan min jê sûd wergirtiye û dayê pê nivîsandiye. Yani mamoste û em bêjin ya ku herî çîroka wî bala te kişan kîjan bu ew Wallahi yani yani bêguman tu bêjî hemû bala min kişandin. Lê belê çawa ez bêjim mamoste 10 zarokê merov ya yek nav da cuda ye. Yani ev tiştekî wisa tabiata insana da. Bi rastî di nav yê li Bakur da ev seydayê me Mela Nûrullahê Godişkî dema belê ji Tetwanê ye min dema jiyannama wî nivîsan bi rastî gava ez niha jî dixûnim hês li çavê min de dibarin. Ew qasa zor û zehmetiye geleke mezin dîtiye bi êtîmî mezin biye geleke jiyaneke dijwar derbas kiriye di gel wî bi dehan berhem nivîsandine û bi Kurdî nivîsandiye. Her wiha Mihemedê Palo heye. Mihemedê Palo bi eslê xwe ji Paloyê ye. Palî em dizanin navçeyeka Elazizê ye. Bi zaroktî diya wî bavê wefat dikin radibe diçe Rojava. Diçe Amûdê, diçe Qamişloyê geleke zor zehmetiyan dibîne, birçîbûnê dibîne, em dibêjin tadê dibîne, zordariyê dibîne û gel wî dîwan nivîsanine. Zêdetir heqîqeten gava min xwend tesîreke mezin li ser min çêkir. Her wiha Kurdên mên ku em bêjin piştî şerê navbera dewleta Osmaniyan û Rûsyayê de 1877 da û belê Kurdên mên êzidî ji Bakur hatine sirgûnkirinê Rûsyayê. Gava ku ew çûne, gava ku ew çûne geleke zor zehmetî dîtine. Mesela hinek kes dibêjin dibên êvarê mesela dewleta Rûs bi taybetî di serdema Stalin da. Di serdema Stalin da dibêje te werdî êvaran li derê me xistin zirza derê me xistin gotin ji were yek saeteke mühlet. Em we li tîrenê dikin ku da dibêje em nizanin. Em dibirin. Dibinin em bên Kazakistanê, dibin Türkmenistanê, Kırgızistanê falan bêvan. Her wiha mesela Arab Şemo dibêje ji bo ku ew di ocağên komerê da din xebitandinê li Sîbiryayê ji bo ku ez Kurdiya xwe ji bîr nekim êvarê di hucreya xwe da min xwe bi xwe ra çîrok digotin. Hakikaten ev tesîreke geleke mezin ser min kir yani ka di wî derd û kulan da û di wî birçîbûnê de em bêjin belkî pêlav tune tê xelnigê xwe lê dîsan jî xemxurê zimanê Kurdî bûne û ji zimanê Kurdî re xizmet kirine bi rastî wana gelek tesîreke mezin li ser min çêkirin. Baş mamoste jiyana her kesî mixabin nav emginiyê de çêkiye. Belê em ser vî em stranek bêjim mamoste birên kêfa me xweş. Her rast
خیلی روش بین خانم مگو جیان آن همو خمگینیه سترانجی مگو بهم گهدار کم نگی کیف هم خوش ولی مخابن هم زیده خمگین مصطفى تقلا دسوت سیزده جنین کردی نویسکار کردن بله اما هری زیده کی جان بشه ادبیات دادن نویسن مامۆستا دەما من دەست پرتوکێ کرد متگۆر قەی هەری زێدە هەلبەسپانن بله. لێ پاشێ مدیت کو ئێکۆ چیرۆکنویس و ڕۆمانویس تێراخوا هەنە بەس وەکی مەزانین ناینزانینی لێ دە هەلبەستێدا لێ گشتان ژی تایبەتمەندی ئەوان پرانی بە هەلبەستێ دەست پێکردنە بله ئەن ئەف باڵا مکشان بە هەلبەستێ دەست پێکردنە پاشێ ئەدەبیاتا زارۆکە پاشێ ڕۆمان پاشێ هەتا ئێکۆ دیرۆک نویسنە مەسەلەن بەحسا مەهەبات قەراش داغی کرد ڕەحمەتی هەلبەست وانە هەمان دەمێدە چیرۆکێ ئەدەبیاتە زارۆکە دنویسینە هەمان دەمێت سیاسەتمەدارە سەر دیرۆکە ئەمفالێ فلان مەسەلا وان ئێشاژی نویساندیە و gelek tiştên siyasî jî nivîsandiye yanî gelek beş nav xwe da çêkirine jinê Kurda. Gava ku te yani wanan nivîst jiyana xwe jî da berçav xwe Belê. yani tiştê ku wek hev hebû we jiyaye Belê mesela gelek hevalê min hene wekî min li gund mezin bûne qet dibistan nexwandine yani an jî bixwe bixwe tenê dibistana seretayî xwandine paşê dûre xwandine wekî min ewna gelek hebûn navê Musa gelek hebûn ji başûr mesela jinikekî heye qet nexwandiye paşê bixwe bixwe nivîsandinê hîn bûye û paşê berhem nivîsandiye yani qet neçûye yani dibistanê jî ne xwende ne zana Belê. bixwîne ne zana binivîse Navê radibe kulîrka berhem Hesen şêdike nexwe şey gelek taybet Belê, ama belê. muste Yani jinê Kurda rastî jî dema derfet dikice dest êwan gelek xwe pêş ve dibe. Belê. Em mixabin hinek wan aliyê xirab da jî dibin ji ber ku Kurdên me yê Tirkiyê dema xwe pêş ve dibin hinek ji çandê jî dûr disekin ew aliyê xirab jî heye. Şkwazê bihatma ser vê yekê ev jinê me Kurdanê jinên Kurda zêdetir bi zimanê xwe naaxivin yani ev jî dibe tengasî û kêmasiya belê Musa bêjî kurman her wekîtin ev jî dibe tengasî ku nifşê nû hînê ziman nabin şikwa têkiliya ziman û dê yek bi yek bi hev re ye gava ku em dibêjin zimanê me mesela zimanê zikmakî şikwa ev girêdayê de ye yan jî zimanê dayîkê me nebîstiyekî gotiye zimanê bava ev ser zimanê yani ziman li ser dayîkê tê nasîn mixabin ev jinê me jî zimanê xwe nekî dûr ketin Yani işte dema wê jî Revje rexnek be ji bo jinê Kurda Musa ez bêjî Rehmeke baş. Belê rexneke baş e Rexneyê rast e hûn maftarim bes ez rexne nakim ji ber ku ez te dema wê dizanim yani fêm dikim ez nabêjim ez maf didim wana lê bes mesela berê îro jî heta hinek cereyanda jinê ku Tirkî nizanibin em ji wan re dibên çin cahil e ne wisa gelek civatê da wek kesê ku cahil dihatin nasîn û xwe piçûk didîtin an jî kesê wan piçûk didîtin diçûn nexweşxanê nikarîbûn karê xwe bikirin diçûn dibistanê nikarîbûn bi mamosteyên zarokê xwe re bipeyivîna hevdû dema dihatin ji gund dihatine bajar nikarîbûn pêwîstiyê xwe bicihbînin ew hinek bû kul ji cinan re bes dema ku derfet gihîş destê wan vêca hinekî tola xwe zêde hildane Mamoste ez jî li vir ez bêvira dibendî zêde neke naber ama wana ne dizanbû bixwîne ne dizanbû binivîse ji ber wê dibe ku wisa dikin li belê yê niha tu nikarî bêjî nezane hemû dixwînin yani maşallah hemû jî zanîngeha dixedînin bi taybetî jî ew naaxivin ew jî dîsa du sê sedemê heye yek malbat biçûk bûne hûn zanin berê bixwasiyê re dijîn an jî bi jintiya re dijîn kesê ku mal de nifşê nû nebûn bi zarokê xwe re taybet bîrik bi nebiyê xwe re Kurdî dipeyivîn îro dema ku bûk bi serê xwe man mixabin hinekî aliyekî de xirab karin bêjin hekî sosyalize civakê jî bandor li ser kir belê bêguman yani ew jî gelek bandor li ser kir Yek jî zarok zibistanê de dema ku Tirkî nizanibiyan mamoste gelek zext li wan dikirin hat serê me bixwe jî ji ber wê yekî jî dayîk hinek tereddût dikin yani yek jî civatê da jî pir zêde zarokê ku Kurdî neaxibin tê fehm kirin lê belê me kire bi hêsanî her du zimana jî birêva bihare belê zarok mesela bila berev yekî berde yekî bigir ev nabe ew nabe belê niha jî yek hincetekî heye dibêjin em mal de bi zarokê xwe re Kurdî dipeyivin dema zarok diçe sûkê dîsa dest bi Tirkî dike nema bi me re Kurdî dipeyive ew jî heye yani belê mixabin ew jî te ser xêrê em bêjin gelem xeberdan ancî bibe zimanê perwerdeyî heta ku nebe zimanê perwerdeyî tenê bi yek şexsekî re nabe Belê mamoste tişta ku bala te kişaniyê ku xwînêrê te herî zêde û jinin yan mêrin te yanî vî hinek da berçavê xwe li ser vî
analizek heyan یا راستی جبر کو هر زیده من بر دست به ادبیات زاروکا کربون اوانا شخوا زاروکا دخواندن دایی کو بابا به هر را دخواندن لبان سال داوی هر زیده جن بود او بالا مکشان ساعت خوش انشالله زیادتر به بله بله مصاب نه الحمدلله که که می نو جیوان و که خوش کافمن خوش کردی پیون اوانا گلک دخوینن چی گلک از دبینم زان کو اندا که کو نو کردی بشا کردولوژی دا falan دخوینن گلک زیده انشالله هجمره موجی زیاده به İnşallah, مصاب inşallah. نفشین مینوجی گلک İnşallah ez Avcı. hevi darım. صاحبی مالاتا و ما مستعمل زمان سر پرتقال سک فردنوسه ما مست سینوری وی چیه حیا کویه من چه فکرین کاک عبدالله بریک از برسوای پرسوای دم سر آخافتنا روزبین خانم ایز خازم کلام پی کلام هوا کام بیجم ما مست متکرن هفزیده که راحت مالا براستی ام مسئله کو جنین کردان زیده تر به کردی نه آخون محقق پشخانه یاوی هیم بله دما کرد بون مسلمان سر حرب قادسیه دا سردم حضرت عمر دا پرانی بله او وسا میجیه کی وانه وسا چه بو devj çanda xwe berdan devj mezinin xwen yani berdan û bi tevahî çanda Ereban jî weke dîn qebûl kirin bi heman rengî Farisan jî aynî tişt kir Faris gava bûn Müslüman devî çanda xwe û zimanê xwe berdan û dev avitin zimanê Erebî û çanda Erebî ew jî weke dîn qebûl kirin de encamê de Firdewsî derket nava Farisan da şehname nivîsand gobira ev tiştekî ne rast e yani em Müslümanın ne hewceye em zêdetir çanda Ereban biparêzin çanda me Farisan jeye em biparêzin mesela di şehnameyê de Firdewsî Tusî lehengên çîrokên xwe bi piranî ji lehengên Farisan girt. Her wiha rostayê ev heye ji yekê Gurciyê ew jî bi heman tiştî dibêje keko ne lazim e em dev ji Gurciyan berbidin em zimanê xwe biparêzin em bên sterkên xwe biparêzin lê em dikarin êdinê jî parêzin. Di me da jî Ehmedê Xanî derket rabû got em Müslümanın rast e lê Müslümantiya me nayê wî wateyê ku em dev ji zimanê xwe û dev ji çanda xwe berdin lewra rabû memûzîn bi Kurdî nivîsand û lehengên çîroka xwe jî ji Kurdan hilbijart. İjar ev çîroka îro jî berdewam dike. Mesela gavadina Rojbîn Xanimê got ki jûr da hat pîra min got eger jin bi Kurdî biaximin dibêjin evana cehalin yani evana nezan ez bawer dikim paşxana wî ji wir da tê bira dayîkên me bira xwîşkên me bira bizanibin ku dema ew bi Kurdî biaxivin ew dibin rewşenbîr ew nabin nezan bira bi zarokên xwe re bi Kurdî biaxivin bi Kurdî bipeyivin bi Kurdî qise bikin û zarokê wan jî bibine rewşenbîr em yani ew kesê ku zimanzanin kesên zimanzan dibêjin gava zarok yekem car kîjan zimanî bibîze fêrî kîjan zimanî bibe piştî salan wî zimanî ji bîra bike jî dema dubare bixaze li wî zimanî vegere bihêsanî dikare wî zimanî Dibin hişê wî da dimîne ji bo wî zarokê min di mal dane bira bi dayîkê wan bi Kurdî pêra biaxivin û sibê çûne mektebê bira bi Tirkî bixwînin problem nîne nine lê bingeha zimanê Kurdî bira di mêjiyê wan da cih bigire. Tiştekî lê zêde bikim ez zarok bûm li gund de dema ku yekî Tirkî bipeyve pîrejinên me ji wan ra digotin te eslê xwe wenda kiriye ew bas giring bû wê demê lê mixabin paşê ew rewş guherî bene em vegerin ser bersiva pirsa we min tu sînorek bi rastî da nehanî ji berhema xwe re min got di dîrokê de
kenge berhem bi Kurdî hatine nivîsîn û weke hatine ispat kirin. Mesela hinek em bibêjin nivîs hene bi teqez ne hatine ispat kirin. Dibêjin bi Kurdiya lê nehatine ispat kirin. Min ew negirt. Min yekem dîrokê de baba Tahirê Uryan di sed sala 11 da jiyaye bi zaravayê lorî nivîsandiye. Min ji wî de dest pê kir û çi lorî be, çi goranî be, çi soranî be, çi zazakî be, çi kurmancî be min hiç ferq nexist navê. Ji destê me hetanî ku hat kesê ku min bîstibûn an jî min xwe gihand min ew nivîsandin. Lê mesela belkî dixwazin pirsek ehwaj bipirsin lê hema ez beriya pirsa wan bêjim. Keremke bibêjin. Gelo zêdetir di nava Kurdan da di kîjan sed salan da nivîskar zêde bûne. Mirov dema lê mêze dike ji bo ew sedema ku me gotiye gava Kurd bûn bi Silman dev ji zimanê xwe berdan, dev ji çanda xwe berdan. Ev tesîreke mezin li ser Kurdan çêkir hetanî sed sala 18 û 19. Di sed sala 18 û 19 û êdî ji şunda em mêze dikin berhemên ku bi zimanên Kurdî çi zarava de birabe hiç ferq nake gelekî zêde Zêde biye. û her wiha em bêjin di serdema mîrektiyên Kurdan da jî tabî em dizanin zêdetir berhemên klasîk hatine holê û seydayên me, alimên me gava di medresan da ders dane. Mesela kek Abdullah bifikirin em bêjin ev qada hal pêşiya min e hetanî ku ava tijî nebet sera naherike ne wisaye. û alimê me jî gava ku êdî dilê wan mêjiyê wan bi têr û tijî bi ilim tijî dibe êdî dixwazin wana bi pênûsa xwe bidin reşandinê vala bikin û êdî yani dîwan nivîsandine, mesnewî nivîsandine di dîwanê wan da di mesnewiyê wan da jî gava mêze dikî heqîqeten îlim, îrfan, tesewuf tiştekî gelekî kûr û dûr têda heye ew jî bi me de nîşandan ku di ew da di medresên Kurdan da alim gelek zêde baş perwerde bûne. Mesela hema hat bîra min ez bi we û temaşegerê me re parve bikim. Oryantalîsteke tê mesela diçel ser medreseya Qubbehanê ku em zanin li Amêdiyeyê em dibin medresa Qubayê lê Ereb zêdetir dibêjin Qubbehan dibêje ez çûme min medresa Qubbehanê temaşe kir min lê mêze kir min dît zarokên Kurdan li wir weke perwerdeya ku çawa Aristo dîtiye çawa İbn Sîna dîtiye perde ji perwerdeyeke bi wî rengî zarokên Kurdan bin aynı. Yani dibêje ne tene zarokên Kurdan, zarokên Ereban, zarokên Farisan, zarokên Tirkan jî li gel zarokên Kurdan yani müfredata medresa têr û tije biye. Belê. Ya ew jî di encamê de ev berhem derxistin de pêşiya me. û her wiha zêdetir berhemên klasîk ez rastî wan hatim hetanî ku piştî Cumhuriyetê. Piştî Cumhuriyetê em bêne ji sala 1905 an jî şêstî şundatir êdî em hêdî dibînin ku nivîskarên me yên ku ji derveyê medreseyê û medrese nexwandine jî modern dibêjin dest bi edebiyata modern kirine û ya nûjen edebiyata nûjen roman nivîsandine helbestên azad nivîsandine û em bibêjin şano derketiye an jî em bibêjin gelek cûreyên edebiyata modern em hêdî dibînin ciyê xwe di ciyê edebiyata Kurdî da girtine û heta destê me hat me ew xiste nava berhemî ez tiştek ewaş bikim kek Abdullah mi vê gavê mi got ez bi 365 nivîskar û aliman sînordar bikim dibe ku gelek kes hebin bixwazin rojê yek nivîskarekî bixwînin di navbera salekî de ew berhemê biqedînin. baş fikre gelek baş biye. Saat te xweş. Xweştir. Belê Rojbê xanim em hinekî werin li ser nivîskarên jinên Kurd.
بله. یعنی گاوا کتو یه بیانی دبینی یه کردا دبین نوبر واندا چه فرقیه چه جداییه یعنی یا راستی از فرقی که مزن نبینم مثلا تو که ماسیا نویسکاریا کردی و یه بیانی از نبینم توی که در فتح جن کردا گلک گیمن لهمبری وان کسا دی ساجی از و باوری آدم بینو ساجنا کرد گلک خورده جبر کو گلک هستواره جنا کرد گلک تجیه جبر و یکی از فرقی که مزن نبینم مثلا ما گاوادن بحثا محشرف خانم مستوره نوکی مستوره اردلانیه نوکی محشرف کردستانیه لأوروپای ویرجینیا وولف هیچ ویرجینیا وولف گله سال پشتی محشرف خانم درکتیه محشرف خانم چند صد سال بری وی امبیجن درکتیه یعنی تو که ماسیا متونه راستی جی ای اوروپای آنجی جی ای ترکای جی ای عربا جی فارسا که ماسیا که من نینه بس ام تنه که ماسیا ما اوه کم مخوانه دا ناسینه مخابن او که ماسکی مزدک دبین که حیا که دل تجی نبه زمان دست نای بکارانین ایجاد دل جنیمه کردی از باورم زود تجی دبن شخوات تجی هم مصابه احمد خانی هیا دوی زمان توجه خوش تو کجه وی زمان شور زمان یعنی جنها کرجی وی شوره خوش بکارانیه حوجاجی ایروشون دا زیدتر حوجه مصابه جن مصابه راجنه که می کردی سترنک جمعه بیجه اوجه هنره کرم کنه قاسکی من دلا خوش مراجع لبانکه تو نزانی دردم فرمر قادل من گلکه صبر ایرو چندم تمام بو برینم که آخوا گرسینه در دال سر کلا ظلم تبرانه که برینم تزنه که تو نزانی پیغمبره محق خدای لیکه گلو تخنم بابو برای خوکه ایرو به اسفنگه در دال سر کلا ظلم تبرانه که برینم تزنه که هوار 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 آخ هوار 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 بنو دلو طوا خوش مالي آوا ما مسته فرق پرتوکا کردینوس و یه بیوگرافی دن فرق وان جداهی وان چیه ما مسته؟ که عبدالله مگاوا دنیج گوت براستی کردینوس هری مهم اوه کو یعنی یکو بزلالی جدنا جدا دبه مثلا ما کسی مینا جانما یاشار کمال منخستیناوی بله yani megot her çıkar be asli koy Kurd beji li mıxamı zamanı Kurdira hizmet nekiriye.
بۆ چەم تێخەنەوە بەرەمەخشخوا دناوە بەرهەمین بە ترکیدا زێدەتر جێخوا دگرێ ئەو کەسێک و هەموو بەرهەمێک بەس بەوەرم ترکی بەلی ترکی نویساندنە مەخواست بە پڕانی ئەو کەسێک و di gundanدا di bajaranدا di bajarokanda dijîn û çawa Rojbîn xanimê got mesela hiç belkî xwendina wî û nivîsandina wî baş nebe lê hema bi wan derfetên geleke teng girtine berhem nivîsandine em qedr û qîmetê bidine wan û em wan bidine cî bidine wan bi rastî me zêdetir cihda kesên vî rengîn ji bo wî ez geleke yani mesela min got gelo ez sînorekî wiha ji xwe re daynim ez ê serkeftî bibim yani ez ê gel kesan peyda bikim an na min mêze kir ev kesek û min nivîsandine belkî ji sedî dehin ji sedî nodê wî hînamane bi Kurdî nivîsandine lê haya gelek kesan ji wan tunîne li wir ez dixwazim bi destûra we bangawaziyeke dinê jî bikim va berhema min ez bawer dikim a Rojbîn xanimê ji aynı heman renge yani nayê wî maneyê ku êdî me bi dawî kiriye rast e. Saat Aynen. ew kesên ku navê xwe di berhemên me de nabînin bira ji me nexeydin me bi sedî sed bi pêş darazî li tu kesekî mêze nekiriye yani bira bizanibin ku an derfet nekî de destê me an jî xebera me jî Haya me jê nebûye Belê. ji navê wan nebûye. Birevî bangawaziya me yê ku dibîsandine destê onda belge hebin yani Belê. zem keremkin bira mesela dibe bavê wan dayîkê wan kalikê wan pîrikê wan bi vê rengî nivîskar bin bira bi çi rêya e-mailê be çi ra medya civakî be çi bira Mamosta êdî hêsan e tu Belê. kî dixwazî karî bibînî Karî bîne Êdî wek wisa berê nîne belê belê bira bigihînin me di çapa duyem da em wan jî têxine vê berhemê êdî bira ew emrê wan dirêj be eger ku sabin jî emrê wan dirêj be gava mirin jî qet nebe bira navê wan li dinyayê bimîne kek Abdullah xeyalekî min ê dinê jî heye êdî ew di warê aboriyê da eger ez derfet bibînim ez dibêjim ez ê malperekê ava bikim saz bikim di wî malperê de navê her nivîskarî daynim Belê. mesela kesek bîne cenabê te bixwaze li nivîskarekî bigere ew ê navê wî li wir binivîsîne û rasterast derkeve pêşiya wî ev tişta faydayekî dinê jî deme mesela bênê kesekî min Rojbîn xanim Belê. sibe rojê ra me berhemekî dinê jî dinivîsîne ê wextekî me eva berhema çap kiriye û berhema wî tu nebû wê demê dikare peyamê ji me re bişîne em wî berhema wî lê zêde bikin Belê. an jî em bêjin kesekî bikaribe bixwaze navê bavê wî kalê wî an jî navê wî têkeve vî berhemê dikare bi rêya e-mailê ji bişîne wî malperê û em jî wan agahiyê wan kontrol bikin di ber çavan re derbas bikin û biweşînin lê eger em bibêjin dilhezên zimanên Kurdî keseke dewlemend warê aboriyê da ji me re bibe alîkar ev jî xeyala me ye ez hêvîdarim em ê vî xeyala xwe jî bicî bîn warê Mamoste pirsgirêka me herî mezin belê aboriye mixabin belê Dema ez berhemê zaroka dinivîsim jê ra mesela wêne îcab dikin ê malper weşanxane dibêjin wêne gelek bahane em nikarin bi dirê me çê nabe mesela mixabin Şuan min ê piştî pirsam ev yerim te rastî kîjan zehmetî tengasiyatên û ya herî mezin jî yani ya ku bifhem kir aboriye aboriye mixabin mesela ez bikaribiyama biçiyama başûr biçiyama rojhilatê biçiyama bigeriyama cî da lêkolîm kira lêkonî bikira min ê bêhtir nav nas bikirana bêhtir wê berfireh bibiya mixabin ew derfetê me çê nebû yani rast yani mesela kek Abdullah berhema xwe dawî gava min nivîsand Rojbîn xanim xuda şahid e min 4 salan roj subê saat heftê subê de li ser masê bûm min biryarek wisa dabî min got tu bû mirin tu nebe nexweşiyekî tu nebe an jî karekî min ê zêdetir mühîm tu nebe
ez vî bernameyê bişopînim saata heftê sibê de ez li ser kompîterê û li ser pirtûkan rûdin sekinîm min dinivîsan hetayê nîvroyê min xarin dixar û pişta carin dest pê dikir eger dersê min heba ez diçûme dersê xwe datim bi carin dest pê dikir yani mesela me kar û xebatekî ew xasa mezin kir em gava diçine weşanxaneyan tabi em rexneyan wan nakin belkî derfetê wan jî kê min mesela gelek weşanxanan digotin tu aqasa pare bidî min ez ê biweşînim îbira ew qasa pare min xewa xwe de nêtedî çawa bidim te ev jî problemekê gelekê mezin e û diwarê mesela bênê tu bi şev û rojan ronahiya çavê xwe dirijînî serda û mixabin di encamê de tê li aboriyê em asê dibin û em nikarin têxine ew derfeta aborî jî hebe yê zêdetir bin berhem gelek ew gelek zêdetir nivîskarên me qalemê wan geleke xurt geleke tûj geleke zêde hene ez dîsan dixwadim tiştekî dinê jî bibêjim te rojbîn xanimê pirsî bû nivîskarên me vê dawiyê yek problemekî wan heye bira li me bor insan rexnel wan nakin lê em dixwazin baş binivîsin ew jî ew e ku gelek kes mesela bo numune jiyana gundewariyê dinivîsîne nivîskarê me temenê xwe de hiç carekî neçûye gund digre wî dinivîsîne gava ku tu dixûnî tu mêze dikî biçek tiştên sosyet derdkevin pêşiya mervan yani ev jiyan ne jiyana gundaya yani eger min bêjin tu jiyana şivantiyê duweke mijaj xwe dixwazî weke romanekî binivîsin ji kerema xwe re biçe hema qederê heftekî ve jî li serê çiyê bi şivanan re bijî kanê dewar çawa tê çêrandin pez çawa tê çêrandin meqalê wan heye wana bi çavê xwe bîne tenê di medya civakî de nebîne û nenivîsîne bila bizanibin ev dibe kêmasî ji bo edebiyata me wekî dinê heqîqeten zaman jî kêmasiye helbet yani zaman çavkaniyê zaman herî zêde li gund e helbet yani mesela em dibînin ku rojavayê gava tiştê wiha dikin kêm zêde şeş mehan diçin li gundan jiyana gundewariyê dijî wan kanê mesela tendûrê de jin tendûrê çawa dadin çawa non lê dixînin li ser tendûrê çawa non çêdikin an jî em bênê mesela giha çawa tên dirûtin an jî em bêjin dewar çawa tê xwedî kirin bi çavê serê xwe dibînin paşê diginin wana dinivîsin ez dibêj wekî pêşniyaz ji dostê me re ji hevalê me re ji nivîskarê me re pêşniyaz dikim bira vî jiyanê bijîn paşê binivîsin ew baştir dibe mamosta ez tiştekî lê zêde bikim İmam-ı Şafîî rahme Xwedê lê be ew dibêje ji ber ku min xwest ez erebî bêhtir bizanibim ez diçûm nav gundên ereban ê serê çiyê em bêjin ew bedeviyan ez diçûm nava bedeviyan da dijiyam paşê ez dihatim dinivîsand yani dime wê demê de jî ev hebûye yani saeta we xweş ez dixwazim pirsa 5 deqî me maye ez pirsa dawî wehed ka jî bipirsim ev Kurdî nivîsandin ji bo we tiştekî bijartina yan dî xwe berpirsiyar dibînin ji bo vî zimanê ya rastî min berê çîrok ji birarzê xwe re vedigotin jina birayê min mamoste yani Tirkiye got tu çîrokê gelek xweş vedibêjî min got bez binivîsîne min got ez binivîsînim ez ê Kurdî binivîsînim ji ber ku ez hîna zarok bûm min got ez ê bibim nivîskar min got ez ê Kurdî binivîsînim û anha dusê cara min xwe Tirkî de ceriband min got ez Tirkî nikarim binivîsînim yani ji destê min netare yani min xwe li wir de serkeftî nedîdît boy min bijarte tiştekî yani wekî tercîha min Kurdî bû Wey saeta we xweş mala baştir serçava ez hêvîdarim gelek berhemê we jî derê ne bes eva İnşallah em hêviya berhemê we nû wekî mamoste got ez jî gotina dawî bibêjim gelek kes hebûn piştî ku pirtûka min weşand xwe gihandin em me got Rojbîn xanim çima navê me tê de tune min ji wan re jî gotiye hûn ji min re bişînin ji nengariyê xwe ji vir şûn de îşallah eger ku berhema me çapa duyemîn çê bibe em ê wan nava lê zêde bikin İnşallah hê zêdetir be mamosta çapa sesiyar çara nivîskarê me jî pir bin deh nav li virin sêzde nav bez wekî mamoste got belkî sêsiz nav jî hebin belkî çarsiz nav jî hebin mixabin em nizanin yani em dixwazin bêhtir be belê mamosta heman pirs kek Abdullah bi rastî ez dixwazim bersiva wê pirsa we bi
دو سه مالکین شیخ عبدالرحمن اختپی ببرسوینم بله شیخ عبدالرحمن اختپی دربار کو پرانیا برهمین خواه به کردی نویسیه دا وها دبیجه جوان قصد من نین عرض هنر ولی دا لدنیا بمینت اثر کو ترک و عجم قط نبین جاره که نهن کردی شاعر ده مصرائه که بزانن کو شاعر جو کردان هنه جو عشاق ترک و عجمان زیدنه یعنی دوسته کم جاره کش مرا گوت گو روزنامه گره که ترک مرا گوت کبرا کی و هیا کو متند بین احمد خانی مموزین احمد خانی مموزین کان تشتکی ویدنی هیا yani میجی خواست گاو اگر کسی که مثلا سال 1996 من زانینگه 9 Eylül İzmir'e dokand hevala ki من هبو یا او ما ماست تدی کرد که چی وایه کبرا که تشتکی خوش مرا بیشین ام بیشین tamam rastı tiştevana bana parizin yani mugo ki bersif bar ev bizan mekani gelek tiştin Kurdan jihane le de encamı da Xalife Usuf Xada rahma aleykim de dawaya berheme ki xoda ya binavi irşadul ibade da evhad beje eji veke wi خوینرین پرتوگا خورا دبیجم ای خواندیا لمن نکن لومه و عتاب گر چه پر سهو و پر عیب اف کتاب هون درست و تصحیح بکن خوش جواب جلطف و کرم آخوه والله اعلم بالثواب yani امنا بیجن تشتی که مدبرهم دانوی ساندنه تقاز هر تشتی و راسته تو کیماسیه که بتونینه ناخیر محقق کیماسی دبرهمی من ده هنه برا اگر که وقابا قوادید بچاوین رخنگره که لبرهمی نمیزه بکن و بنیته که باش ما آگاهتار بکن و امجی وان رخنین و برچاوان بگذن Eski de mantıçtı da بله yani اون فکری نوان رحمانا هیویان neve ilim halati çedibin ila kemasi çedibin evji hene ki ne desteme tişteki normale bila evji lime biborinin از گوتنا خو به دستور او به گوتنا ملا ظاهر تندورکی بقدینم دبیجه الله بس باقی حواس من خیر خدا نویم تو کس ساعات طواق باش خوشت هم استاذ گلک سپاس کم جوارا مالا و او واحد یرا یک به یک جناب و تورا سپاس کم براستیجی کدو خیرت و شی گلک يعني بقدر جيج بو زمان جيج بو جبا كيجي مالا و ساعات طواق باش براستي امجي جناب و عبد الله و رهبرین TRT کردی سپاس خو نشان جناب وان ددن کو وان در فت دامه ایرو امهاتن به بینرین عزیز را مصحبت که باش کر جبوی ام سپاسدار جناب و مالا و اوا میوانه می ایرو اکادمیسیان و نویسکار پروفسور دکتر نسیم سönmez گلک سپاس کم و میوانه میدنی نویسکار روجبین özkan مالا و اوا ساعت طواق باش اون هر بیجن و هر وقت گدنی ارکسترا من بیجن و سترامبیج زلال یلرست دنگو دلی و صاحب مالا و اوا موزیکشن ما علی اکبر ارگün علی جان کوشر سایه مرتن اون هر صاحبن مالا و اوا دست و صاحب بله بینن عزیز مخابنم ایرو جهاتن دویا برنامه خاص به دیزه همان ساعت دم لگل هفن حیاس ببین ناف خیر و خوشی دا ببینن دناو جیانه که بکردی دا خاطری و دم باش